Yes, twongere tubaye ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Nk'ibisanzwe tukaba tugiye kugaruka mu makuru aba agezweho by'umwihariko agiye anyura mu nyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero tuyahere hano mu Rwanda aho batubwira ko Senateri Evode yagaragaje ko urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wa AFC M23 ari icyaha cy'intambara. Abasesenguzi mu bya politiki barimo Senateri Uwizeyimana Evode bagaragaza ko urupfu rw'uwari umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma rushobora gufatwa nk'icyaha cy'intambara ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwarenze nkana ku gahenge. Kuwa 28 Gashyantare nibwo ihuriro AFC M23 ryatangaje ko Lieutenant Colonel Wiringoma yishwe n'ihuriro ry'ingabo za RDC zagabye ibitero mu gihe hari hasanzwe hari agahenge ndetse n'umuhuza mu biganiro by'impande zombi. Ibyo ariko ntibyatumye ingabo za FARDC n'imitwe zifatanyije bitubura imirwano yifashishije indege na drone mu bice bitandukanye muri Masisi. Mu kiganiro cya televiziyo y'igihugu inkuru mu makuru cyatambutse ku wa mbere Werurwe 2026, umusesenguzi muri politiki yo mu karere Senateri Uwizeyimana yagaragaje ko kuba Lieutenant Colonel Wiringoma yarishwe bishobora gutera imbaraga abandi bigatuma bakomeza kurwana ku kubohora igihugu mu rwego rwo kwanga akarengane gakorerwa abanyekongo b'abatutsi bavuga ikinyarwanda. Yakomeje asobanura ko nubwo urupfu rw'umuntu uharanira kwibohora rushegesha abagenzi be bafatanyije urugamba, runabongerera imbaraga zo gutsinda intambara. Yagize ati, umuntu uharanira kubaho, urupfu rwe cyangwa amaraso ye hari igihe bitera imbaraga abasigaye. Ibi bishobora kujya kubishaka no mu mateka yacu vuba. Fred Rwigema apfa, ba Chris Bunyenyezi na Babayingana bapfuye mu bihe bikurikiranye. Yagaragaje ko no mu kubohora u Rwanda abari batangije urugamba bagize ibyago byo gupfusha abasirikare bakuru mu ntangiriro z'urugamba. Igikuba kiracika ariko habonetse abandi bayobora urugamba kugeza ku ntsinzi. Yakomeje agira ati, ibyo muri Kongo nabyo bigereranyije n'ibyo ni igihombo gutakaza umuntu uri ku rwego rumeze kuriya, ariko ngira ngo impfu nka ziriya zikunze gutera imbaraga abasigaye cyane ko impamvu barwanira ibigihari. Yakomeje agira ati, niba Wiringoma asize umwana nubwo yabura w'imyaka 5 n'ubundi ya mpamvu yatumye sapfa azayikurana, azakura ari mu mutwe we n'ubundi azasubirayo. Nyuma y'urupfu rwa Wiringoma abanyekongo bashyigikiye ubutegetsi bishimiye ko yishwe mu gihe ihuriro ry'ingabo za FARDC nazo zabigaragaje nk'intsinzi ikomeye y'urugamba. Senateri Uwizeyimana yasobanuye ko kwishimira urupfu rwa Colonel Wiringoma cyangwa se Lieutenant Colonel Wiringoma ku ruhande ruhanganye na AFC M23 ntacyo bivuze kuko hashobora kuzaboneka abandi nkawe benshi cyangwa bamurusha ubukana. Ati, ntabwo ukwiye kwishima ngo Wiringoma yapfuye kubera ko ikiri inyuma y'intsinzi, inyuma ntukizi, hashobora kuzaza ba Wiringoma benshi cyangwa bamurusha ubukana. Yasobanuye ko ubusanzwe mu mategeko mpuzamahanga iyo hari agahenge uruhande rumwe rukarasa ku rundi, ababiguyemo bose byitwa ibyaha by'intambara. Yagize ati, abantu babiguyemo bose nibiba ari ibyaha by'intambara. Ni ukuvuga ko urupfu rwa Wiringoma ugiye kureba ugasanga rwabaye mu gihe cy'agahenge ni icyaha cy'intambara kuko ntabwo icyo gihe cyari igihe cy'imirwano. Ayo ni amategeko mpuzamahanga sinjye uyashyiraho. Yakomeje agira ati, kenshi ubutabera bukorwa n'abatsinze, ariko ntabwo agahenge kubahirizwa n'uruhande rumwe, ziba ari impande zombi. Ntabwo bivuze ko ari ukubohorera uruhande rumwe, ntabwo bivuze ko ari ukubohera uruhande rumwe amaboko inyuma ngo urundi ruze rurase.
yagaragaje ko mu gihe Kongo yirengagije nkana gahenge umuhuza akicecekera, AFC M23 yo nayo ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Umusesenguzi Mugabo John yagaragaje ko hari ibintu bita ubwiru bw'urugamba kandi ko byagiye bigaragara iyo hapfuye abantu bakomeye. AFC M23 ikora uko ishoboye byose ikigarurira ibice bitandukanye. Yasobanuye ko urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma rwabayeho mu gihe hari agahenge, bisobanuye ko habayeho kurenga ku mategeko. Akaba ari uku rero byifashe hano kuri iyi nkuru ya Repubulika ya Evode agira icyo avuga ku rupfu rwa Lieutenant Colonel. Dukomereze hano aho batubwira ko intambara ya Israel na Iran yafashe indi ntera mu buryo bwagutse. Iran yagabye ibindi bitero by'indege kuri Iran na Israel yagabye ibindi bitero kuri Iran ndetse itangira no kugaba ibitero ku barwanyi ba Hezbollah bashyigikiwe na Iran muri Liban ku wa mbere. Mu gihe Tehran nayo yatangaje ko yagabye ibitero bya misile, ivuga ko byafunguye amarembo y'intambara yeruye kuri Israel. Israel yatangaje ko iri kugaba ibitero ahantu bafitanye isano n'abarwanyi ba Hezbollah bo muri Liban. Nyuma y'uko Hezbollah ivuze ko yagabye ibitero bya misile na drone byerekeza kuri Israel mu rwego rwo kwihorera ku iyicwa ry'umuyobozi mukuru w'idini muri Iran Ali Khamenei. Ikigo cy'itangazamakuru cya leta muri Liban NNA cyatangaje ko imibare ya mbere igaragaza ko abantu 31 bishwe mu gihe abasaga 149 bakomeretse muri ibyo bitero. Israel yavuze ko byibasiye ibice by'amajyepfo ya Beirut bigenzurwa na Hezbollah, ndetse yongeraho ko yanagabye ibitero ku barwanyi bakuru b'uwo mutwe. Israel kandi yanagabye ibitero kuri Iran, humvikanye ibiturika mu bice bitandukanye bya Tehran, aho ibitero byagabwe ku mujyi wa Sanandaj mu ntara y'uburengerazuba bwa Kristan muri Iran byahitanye nibura abantu 3 nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta. Hagati aho nyuma saa moya zo mu gitondo kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Israel ya Tel Aviv na Yerusalemu hatanzwe impuruza ziburira abaturage ko hari igitero gishya cya Iran gishobora kwibasira ibice bitandukanye by'ibyo bice cyangwa se muri iyo mijyi. Umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran, Islamic Revolutionary Guards Corps, wahise usohora itangazo rivuga ko misile zarashwe zibasiye inyubako za guverinoma ya Israel i Tel Aviv ndetse n'ibigo bya gisirikare n'iby'umutekano biri Haifa no mu bice by'iburasirazuba bwa Yerusalemu. Rivuga ko ibyo bitero bizakomeza kwaguka kandi ko impuruza ziburira ibitero bya misile muri Israel zitazigera zihagarara. Ni mu gihe kuri iki cyumweru tariki ya 1 Werurwe 2026 Perezida Donald Trump yavuze ko ibitero bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibya Israel kuri Iran bishobora gukomeza nibura mu byumweru 4 biri imbere. Akaba ari uku rero byifashe hano muri Iran kuri intambara iri guhuza Iran ndetse na Israel yifatanyije na Amerika. Dukomereze hano noneho, ariko mbere yuko dukomeza, wowe utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye, ukande na like. Dukomereze hano aho tubwira ko indege nyinshi z'intambara za Amerika zakoreye impanuka muri Kuwait. Minisiteri y'ingabo za Kuwait yatangaje ko kuri uyu wa mbere indege nyinshi z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoreye impanuka muri iki gihugu, gusa abapilote bazo bashobora kuzisohokamo ari bazima.
Kugeza ubu intandaro y'izo mpanuka ntiramenyekana, ariko Minisiteri y'Ingabo za Kuwait yavuze ko yarimo ikorana na Amerika kugira ngo hamenyekane icyaziteye. Amakuru y'ibanze aravuga ko imwe mu ndege za Amerika zakoze impanuka ari iyo mu bwoko bwa F-15. Amashusho yayo iri guhanuka akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Abaturage bo muri Kuwait bavuga ko babonye abapilote babiri bayisohokamo mbere y'uko ihanuka ku butaka. Ziriya ndege biravuga ko zakoze impanuka mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwo hagati, nyuma y'ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli byagabye kuri Iran ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Ni ibitero byaguyemo abayobozi benshi ba Iran barimo na Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu cya Iran. Iki gihugu mu buryo bwo kwihimura cyarashe za misile kinagaba ibitero ku bihugu bitandukanye baturanye birimo na Kuwait. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ibiro ntaramakuru by'Abanyakuwait byatangaje ko zashoboye gushwanyaguza mu kirere drone zigamije ikibi zarimo zisatira umurwa mukuru wa kiriya gihugu. Yes, akaba rero ari uko byari byifashe hano muri aya makuru agezweho. Tukaba rero ari aha dusoreje, ariko nyamuneka wowe utarakanda subscribe nakwibutsa ko wayikanda, utarakanda like ukayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye agezweho. Mwari kumwe nanjye David mfatanyije na mugenzi wanjye Kamanzi Frank. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu, turakunda mwese neza cyane.